Oke guys, panen pohung besar-besar, mantap. Besarnya sama dengan tangan saya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Ayo mas, Pengangkatan Mas, pohung terbesar di Pulau Jawa. Masak koliander. Bismillahirrahmanirrahim. Panen guys. Lo, ngerti dewe kan lur, barangnya lur. Nak mini lur. 3 kilo, satu pohon 3 kilo. Bisa menjadi inspirasi.